India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Katna sipai Rusia kasni balang kelapan bena baklayo ban kurup biang sayalai tylli kishnong gi badan syakatan mingi jongga Ukraine bat kisipai Rusia kila kamru bakane ke jingyo kurup jongga Rusia ya kite gi benta ke Ukraine kalong katba ke US kadang persang banwan rakno ya ke jing yakran yasuk kapring ke Rusia bat ke Ukraine. Katna dia dari jongka Rusia kala ong haka Telegram baki sipai jongka kila peteng banyat syaprang sapuk jaka yada jongki nongshun haka tan Donetsk. Kabala syak hiar thma baha hakini kisngi bat kabala syak kurup no ya kishnong bakau put kum ka suket ki bat kapan kika. Kidon hajan ka wei ke benta jongka pang pedeng haka baki sipai Rusia kila penprai ki jaka yada jongka Ukraine haka tayo beladem. Hapedeng ke jaka penyat merbam jongka pokro bat ka kostian tinika. Kisipai jongka Rusia kila lej rung teng syakate kathan Henry kila mi no namar ka jing pendet jing muat syaki wei pat ki benta jongka Ukraine ha ubnai nai tung balalej. Kumta la ong ba kadi ka jing yok kurup bathamai jong kisipai Rusia ya kishnong bat ki benta jongka Ukraine kalong ru hapdeng ka jing persang ka bajur jong kinong yalam ka US bat na Europe ban pen urlong ya ka jing yate saskular ban la ban pen kutno ya ka jing le ya thma baklam sange jongka Rusia ha ka Ukraine. Haka baka ni katma kala ne mentala jan snem kynthih. Presiden ka US Donald Trump ula ong ba uparalok jong nai Rusia Vladimir Putin ula menjur ban ya kendu ya unong yalam jong ka Ukraine bat ban pediang ya ki katto ka ne ki jing kular yada jong ki risep ngi nakat benta ka kiwi. Katkum kilai tylli ki telong balayo jing tep ya ka jing yakren haka singi nongkong ha pedeng utrom bat Putin uni unong yalam ka Rusia ula terwa penlong ya ka jing yalang bat Volodymyr Zelensky hapo Rusia. Hakaba Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula kentaj ya ka te ki jing terwa jong utei unong yalam ka Rusia.